Kani kadega batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balwan rasha pida ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shnong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shnong. Admissions open now. Haka khatway terek mentau benaya yong arhajar arpo kaseng Hnyf National Youth Front Hnyf kalalaj banbo da ka Jaka Thet kiti haka Shnong Mawlai nongkwar motsiar bat hamau yong Japong kadang baki Paidbah ki bayat bayang ki nyokla ban sait kho yaki kiti jongki na ka benta ban yada yelade na ka jingsa phyang khunyang jingpang COVID-19 kumban chupakan mau kani kaseng bhalang dangshen kalalaj bo ya kani ka Jaka Thet kiti haka Shnong madan rateng halai mer bat ha new mer ki badan hakithan apar Shlong Saban kerja bahan, air ni, sayur ni, hang ni hakap, ni kita, menang teh ni, ni kap, hamtam ni, gay, kat ko badang hapo arpo sekanat, dia punya, ada untung ni kor, kai bagan. Dan kami pun saja kami ini dah kaba, so itu ndai kembali minta labor minta. Bueno. Idan lang kata mesim kapag paginian no Shnong lang ya ka beri Hnyf trap. Ni kum kamulan sarkir ngilale mentang ngilale lai Jaka hapo motsiar moyong mat mentang ikut hane po mulan pap kum idak berdi pun jadon petalang hane pedilang ini tap pakawe dong kerpat jadi nadu dikasih jengi ini ki bakhamdan khadan kum ki mahajan kasih kum ngitek mentah nadu ki mahajan karti kiami ban yarap keleng Jaka ni kerpat ya ki kinuan chakmat gil snok tilang kan makni kumagalong tak cha nadu badok osok pagi nong rap unjo pagi nong ye petang kan pada ka nandok ba bleh ni jong bleh kalat lenti nyo bleh ujo tangila le nyo le lut berapa mulai kajumbu chon diga sentek lomba hi menta bau ni ukhan jepang coronavirus tab ki ong COVID-19 ulong ba kloi ban sapret ban yebet para benrio jadi jumbu jong ye kan ni kentu ya ki nong ya nong yang jong Shnong barok koi ba kin lech hejin thiet ne kin ya chon kit penan kam hok dak basai ni ti hak ni kisentek te sisian ru mla klem la ai ku ya di MDC jongi ba ti borang pathau bat kiri shumet kudan we arangut bayrap beno senyang nokta kini te rangmuta hi bat sisian ru nga nagliang keseng ka kentu ka sarkar ba kat ron hi ni jingja bakan buun kilat banyarap lakadai kayo kot ne kabam kadi khamtam yuduk sok bakinang balai ka jing thumu hi chong ka seng Hnyf lingba ka seng kame tangkat ka jinge trelang mat ka Mawlai circle kuma philai i kisngi bladat ela her spot narting ba stak ba arshmlem ba malai hangni Mawlai ka jing thumu ku jongi kane kadai ban yada ke kata ka jing saphriang uta COVID-19 hoy nimla ban len ngila yo ka jing hikai naka di HS ma ka director jong ka help kila hikai yangi pat kadai ka benta ka jongi pat ban ai ka awareness keleng punungkong kadai online influence daba nila ban ai lingba gi social media ko kata kadai ka Facebook page jongi kan ba ka website jong ka Hnyf kidon ki bangila communicate pat kiwi giri bangiyo ke video jongki kila ai ru ka content pareng ta bangila translate kasi knang bangin ai ka awareness ko babiang ba chakari bagajet ban riau bat ni da batai kuno ban Thet ti kuno ban nuwat nambia pathar kumno ban maintain je kata ka shimitar na gowai chi wai breu te mdei tang mangi kiriu kiseng balang mo no nong Shnong jeng gejala udai ban don ke jingkan kit khle ban e ye ka ri bat ke jat ban reu knang bakalawai ka jongi kan em kumba komoto ka jongi ka kren ka kata ka tin em sngi jat ban reu ngin kerseu lawai ban kan